Khwai hangkor tulasigor SDO habanokbai khobjanai champa abar temni hatini simi dangkor kami thanglaiso khlaimani lahar katal snamjagai tongmani Bisi Kaisa Laikha Phiyaba Tabukswk Jora o Lahar Swnamani Paiyakho abo simiya Lahar Swnamjagai tongmani belaino ligi lagai khlai snamjagai tongo hnei dangkor kamini lokurok salai tonglaikha shudu asak simiya lahar katal snamjagai tongmani side drain kरै agini lama snamjakni sakawano kisisa JCB bai khursawi saka snamai tongo hnei kok banglaimani yagulo tipramotha patini khwai hangkorni YTF ni president Prosmit Deborma tei dangkor kamini lokurok samung khlaini rokno saka tei khwai hangkorni YTF president Prosmit Deborma SDO no wairewai kok duk bai kerengna naibo SDO phone rom dia tei mangsa sana nailia hanibo sawi khnarekha koktoma thumnai rokno dangkor kami amchini lokurok dangkor kami amchini lokurok tei bosaka obahai lama ligi lagai khlaisna amjagai tongmani no nogoi samungbo muthagri jakha tei SDO bai kaham khlai kok saya hingke samungta khlaidi hnei Phiyaba SDO dangkor kami amchini lokurok bai mungsa sayawino samung khlairibai tongmani nogoi o amchini lokurok fainai o November tani 4 salmari praksalo dangkor amchini lokurok bai kaham khlai kok sabai o laharni samung jai jai khlaiya hingke lahar kasnai tei SDO habano gereptai tei khwai SDM ni thanibo koi mangbulai yafanai hani saka SDO ni mungui koktoma thumai ruhi boskango abokarai mantri Onimesh Debor mano bahaino koi mung yafar jagnai champa awar temni ni simi chengkai dangkor kami thangraiso khlaijak mani lahar no busuk jorate kaham khlaiei snamjagai tong abarono cherei nainani bagai khnainai di chini mangpribo dangkor kami lokurok tamosaka borok dalai hambai joto naitongnai ekaba joto kok mawai ne rokno kok hingkai to tini sung obahaike kok ma khumnai ekaba tangi kok ma saka abongkha naidi bisani kicha uporlai tongkha sinimo kwai hangkor champa hawar blog bai khobjak sini oro samung kangjak mani somni ni champa hawar somni ni sini ajengkul thanglai khlaimani lama prai bisalai thangpano tabubo kam khlaio waisa khlaia waisa ne kam khlaina thangpano sungnugui mankha jagao ibo hamya bai bojakha amanyagolo omo jung jetak saiman mani saiman jagao obo ketal lama hini saimano Phiyaba ketal lama hini saiman phano ketalni samung khlaijagya sungnugui mano aje jeta agi pis tongmani abono jeteo dorja bai JCB utroka amanyagolo hangkaino sakabo concrete boirikha si boirikha ga jaga rural fereka bas paikha কিন্তু o jagao kubangma emon je jaga tongo tini cardboard box nango tini a jagao drain nango tini dawon kehe tongo a dawon pura puri abono khibi mano কিন্তু abo sujora phono khlai jaya ge abo sung tini puilaya sigangbaria o jaga ni jeta chini local ni khwai district ni tipramotani YTF president borong gonang Prosmit Deborma bo obonotino ekdin sasa kam bodo khlaikya obo kam khlaiman ingyako norok bai kok salai nangnai ngo jagao tini site engineer tini borok tongbayo tini olukalo kam nairinai khoroksa chakra tongo Raghunath Deborma barbar saka sung barbar samayagol pono mungsa khlaijaya tamung hangkai kisa ekher klango angni sakpangno uskango ang ani sorry najana thangpuro ani heart treatment khlaina thangpuro lugui manka samung khlai tong ang saka jago samung to podosi SDO be kok salaiman yagolose tini sungu lamana star khlai dihini sakangke tangi samung khlai jak tong abo sung kuju saka be kok salai kencho ke bok kusuk be kok salai keba ari nengo jaga public si je jagao obonoti satisfying ya khungangke nang baike khlai keba samung tini samung khlai ka ঠিক আছে kaham khlai gangke kaham khlai ma jagale public tam ne bagile yasi sunaba ham khlaima kaham ke to ke biya suriya tini nanghang ke o jagani chini local minister borong gonang Onimesh Deborma boni ji phaine beto o lama ki 1 number kai khaijaka na 2 number kai khaijaka na omo haki khlainen bagi da order khlaijaka na tini borok saw SDP ngo SDU ni no go thangai office thangai kok salai di are jungle tam thanai ba jung borong no bar phone khaikya chini borong gonang YTF president Prosmit bo SDO no bar call khaikya phone nomya angni jibo khaikya phone nomya abo tamoba
je sate haino lama khai thanga kai nangna nam ti ko geble je musung tei haino boi thanga khlai thanga tamobo oro a phiogui a phior khangkai a sai mano bosi kare heje takum ri mano o jaga bo Phiyaba abo lama katani bojak norok nugui mankhana karon je omo hayung tongman jorao tini khorang ti sayang bukrti sanaiba nang CPM pan khaji Congress pan khaji IPF pan khaji Tiprama pan khaji men chini hangkai jeng chini men lama jeng obo clear ngna nango chini ni u ekta koktoma awai mong chini u lama no tiyei koktoma awai mungo jodi jeng mongbar jora jora renai jodi mongbar jorar ni bisingono mongbar ni bisingono jodi SDPO phaiyak nei o jagao kok yorni public by kok sapaya jesa tam khai khlaija kabon jodi phai khlai pe hangkai jeng abo pura directly root block bo khainai jeng office bo talari te tonai hesi amge teisa especially sini area ni minister boromgunang sar Onimesh Deborama abono request sini joto public rok jeta o lama sotik babe khlaijagi tong na khlaijagi tong abo kitcha naikola nengthun yakaba boba hai abono bujirina nengthun lukurok no abono main kok na kai tai nongni naimung babtam ba tin naimung abono thajingo saka ang je mongolbar jora फाइने मंगलबार जरा जों नायसिंनाय अ जागानि जे सामुं तांनाय सामुं खारिनाय मेन सामुं खारिनायले तामबा अदार जेता कुसागानि अदार रहक आंगा बखलायो अमाय खायो सुंसुंका एकजन हिंदी वाला बिहानी पो हक सालायगाव जागाव बसाओ मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूं कि चीफ से काम करे वो तो पाथर से काम करना पड़ता है बसाओ ठीक है दब बायरे नंगी मानना त्रिपुराओ आं बनो बसुंका ताम काम खाइने बगै ननो अदार जाका बसाओ अब हाइकेनो खाइदि हिनै फुनु कलांगो ऑफिशियल बर एर मानो ऑफिशियल जों दुस मारो अब बाहागि खाइजाका बाबो बाहागि ताम खाइजाका बा दिनि साइड वाल न नामा जागा 10 फुट दिन नामा जागा दिनि 4 फुट बेन पाइथांगो 6 फुट कुमा जाक हगनि कक दिनि जे जागा नाङै तंमा जागा आ जागा मुंसा केबा जागिया ताम बाबो नाकियो जागाबो केबो रां फैसा सतनि रां फलो गियान बागै दाबो खाइथांबा तेके खना वाल बेंक बायसे ओ सामुं तामबो तां खाइजाक तो वाल बेंक की बिग राङै थांगा ना शुधु अ जागा जों जेता नुगमान माने एक बছरनि थांगा कायसा 6 हयतो 7 किलोमीटर लामा काम खाइनि एक देश बছर ना बुति काम खाइथांबाबो दिनि इंग हाति बारसाव सासा सानि काम खाइके ते साब्रै सालबा नगवा सलाय दङ अम हायदे गाबो बजागा बा बुति सामुं तामुं बाबो आबनो जस्ट मेसेज जेता एसडीओ जदि मंगलबार जरा जदि कोनो स्टेप नाया जों मंगलबार जरा जदि नासिङै जदि कोनो कक फैसा अर फाइ लुकरो कक सायांके अबनो तुयै डाइरेक्टली रूट ब्लक खाइनायजों आबनि यागलो जे अ जागा साबो तामो खलाय दं जे ओ लामानि जेते इदङै दंमोनि आबनो तुयजों कायसा जिनि मेजिस्ट्रेट जिनि एसडीएम अफिसाव जों थाङै कागज खिखलायनायनि बागै जों यात्रिसनाय जेता एसडीओ जागाव हायाकनि सटिक भाबे सामखायनायनि बागै लुकरो कक साया आबो जों डाइरेक्ट न एसडीएम अफिसाव थाङै जों बिनि मुङै जों कमप्लेन होनाय जिनि लुकरो जिनि एक नम्बर नासिं मुंखै तो ओ जागानि हाकसेन कायसा दङ डाउन कायसा आइजंकल तो कामपर थामा लामावो ओ लामानि डाउन कायसा एकदम पुसुक नङो जागा ओ लामा जा डाउन सबायना बागै कायते यांगो साकावो कायसा दङ टानि कतलमा ओ टानि मबो सबाया नांनाय दङ सिनि नम्बर गाबो खायखाय ते रामाओ इ जदिमानि आबो बतो किनार को को जगिया जे इथबा मै थायदु आबो बक्जा कामबो खायानि साजवा लोक जा कामबाय दिसो साजवा लोरिना नांनाय कालबा बस नामा जा कालबा नांनाय ओ डाउन खाय फिया ओ जगा गारि बस गंगो उलटां खा दिय गारि बो फांगन न इतुको आबो बखलायखा गते हाचिं तो खलायलि ना हाचिं गारि रो जगा फाइमिया कासैनि आंगो गारिया सनमाय तुमानि दे इंगो पांजाब बदि गारिसि आबो तो काइमि आंगो जा आनुन मा खाया तैसा आति मानसि नुक तुमका ओ जगा ते खलायै बो अटोनि हते खलायै आखोनो से ते दुवा फजा सेमा दुवा फजा थानायबो खलाय माने ओ जगा बो खलायै आखोन से हासपाताल थां खलायबे खबर तब याथैया तो बायलिया तब हासपाताल खलायबे खा
Khulumka hasani lukurangno norogni bagai belekino kaham sep tubi faika St. Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karanyo hayung bermni shakdok naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdok naijago o hospital lo x-ray ki suti cough test khayrni bagai nangmashak shepshak tongo tei test khlai ujago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St. Joseph Hospital lo talburum na Chennai ni specialist doctor ok phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarok ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bemni shakdok sebmana ni musung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital lokin sulai oro kisha rangbaino kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimannani bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai